Pemirsa ring tengahing pewangunan kota, saya nincap kantos ring daerah suburban, lahan persawahan ring widangan kota Singaraja sampun arang kepanggih. Sili tunggilnya ni desa Banyuasri. Nanging ring widangan inucap kanton sida ngerakse kewentenan persawahnya ni. Pina kecih nerasa angayu bagia, krama subak Banyumale taler kanton rajek laksana yang ngusabe subak. Ngusaba subak utawi ngusaba nini pindah ke upacara sane nyihnayang rasa angayu bagyo desa ritat kala padi petani sampun nguning. Dresta inucap taler sapisanan anggen nyangre masan mupo. Nemonin purwaning purnama kedasa krama subak antuk sareng-sareng ngemargiang upacara ngusaba nini ring pura subak Banyumale miwah pura desa Banyu Asri. Ring tengahing puangunan kota sanesayan ngejimbarang Kramu subak Kantun Rajak maut sahe ngerakse keajekan miwah kelestarian subak, pengairan sawah bersih nenten kacemerin limbah ring sajone ngewetuang alam sani imbang mangde kualitas padi sani keasilang sides tata becik. Jimbar lahan garapan sawetare petang dasa 3 hektar tur kuentenan kramu subak wenten 3 dasa pitu diri. Jero made suartana klien subak ngaptiang pemerintah sidang wantu antuk mertenin tur ngerakse kuentenan subak ring tengahing kota Singaraja. Kan kami sampun perumahan yang sampun wenten di perkotaan wenten persubakan kan wenten taler petani duwe ini ring perkotaan make yang niki subak niki atu utawi tanah garapan ring kariki niki kelas pasti ke make pengangguran sani jagi memargi ring nagede. Lianan punika klien desa adat Banyuasri sanerau sareng lurah Banyuasri ngaptiang krama subak stato guyub antuk ngerakse ketahanan subak ring tengahing era modernisasi. Girmara pari krama raine mangkin sani kemargan oleh krama subak Banyumale sida memargi antar labde sida karya sida sidanendon enten weten kapi alang kapi ameng napi nasi. Yasri Yuli, Bali TV.